Amadube sakashongo njalo makeba adizulu salwe amadube amangese zulu salwe amadube wena undlovu ade yapha uyaphula ukuthi phela ke mfowethu njoba sikhona ke nje kule nyanga ke kamandulo iyona nyanga mfowethu lena ke esakhombisa ngayo thina eSouth Africa ukuthi ke uzolunga kanani kunjani yabona mfowethu uma uzokhumbula ukuthi umandulo inyanga lena eyakwazi ukuthi ngokuguqa kwelembe bese ihlonishwa njengenyanga yaseNingizimu Afrika yonkana yokuba abantu bazikhumbula ukuthi bangobani noma ngabe umXhosa laba abumvende noma ngabe umSwana zikhumbule ngomSwana bakho kodwa impande yakho konke lokho isilo sakwaDukuza umgeni bathi inyathe ejama ngomkhutho waphesha umzimvubu nani bofaka nogambusha enzeni ngamshabo benemhlabele nomhlaba magela bathi ugasela nendaba kahle sibagasela ngimthanda gasela uzidwa kwabalanga emkhomba laphuma khona emkhomba lalishana madoda bathi dlula dlule sikandaba bathi udlondana kandaba liyahla libeke ihlanga emadolo njengoba siyibekile kunjalo ngempela uyabona abathu lodumehlezi kaMenzi unodumehlezi phela ke igama lakhe lomsizo ngoba wena amagama amaningi ngomsizwa ilembe ngoba unodumehlezi kaMenzi uMenzi uyise yelinye lamagama kayise usenza ngakhona kunjalo ke njengoba ke sikhona ke emkhathini mfowethu njoba siyazi ukuthi lenyanga akuvelanga nje kwathiwa umandulo abantu njoba bazi ukuthi izinto zasendulo zibalulekile sebecabanga ukuthi ngoba naku sihlonipha ilembe sebecabanga ukuthi kwathiwa umandulo nje lenyanga ngoba naku kufanele sikhumbule endulo okubula nje ke abantu abacabanga ngafishane kanti siyandulelisa empeleni angithi kufike kube khona yazi ngisho lento mfowethu indaba ezithi ukuthi isinsundu ikakhulukazi sizwaphunga namageba sinobungcwele noma inhlanzeko ngoba uma ubheka ngezikhathi zabo Triberius ngaleza izikhathi bafike baba nesithixo bathi uJanus kwaphuma uJanuary thina sibuka imvelo ukuthi imvelo iyenzani sithi sekunezigabe ezikhula bese siyayisinga bese kuthiwa uma singani sibuka izinja ezikhinqelana ilandelana bese kuthiwa unhlolanja uyabona bese kuthi ingane masezidla lapha ngoMarch ezidansazela zidla igabe zitshinga phansi idlala undasa ngoba sibona izingane ziyadansazela hayi kathini wethola ayiwosa na umkhathi uyabona kube unhlaba bathi uMay kodwa kunezikhathi la khona umoya usuyahlaba vele futhi sekuyaqala kuyabasa izinkuni azikakomi kahle kugcina kuthathwa kwayona inhlaba leyisifakwa phakathi le inhla lesibizwa ngealu yebo ufike la isikhathi khona imvele ihlangula yona amacembe kuthi unhlangulana izihlahla zihlangula bese kufika umshanelo untulikazi ufika umshanelo ushanele bese senze njani ngathi kushanela bese kuba khona imvumo umshanelo ke ilenyanga esiyaduma ukuthi uyamahashi la eThekwini untulikazi yebo bese ngalesikhathi ke ukushanela angithi siyazi ukuthi into ye-condensation nokusebenzisana kwe-ecosystem evaporation yebo sekwehla imvula lena sithiwa siyixwaye global warming imbozi samahlanga ke le imbozi amahlanga ngoba ingathi kuzimbozi samahlanga kuzinyanga kuthiwa uncwaba ngoba izinto abasesiyibona seyiqala seyifuna ukuba ncwaba seyincwaba njengoba siphuma kuyo nje uncwaba lona osedume njengenyanga embokodo lapha ngoba kwaqondana kade kumashelwa ngo1956 indaba zabesifazane ePitoli bebashela indaba yamabhasi uncwaba ke emva kwalezi imvudlane ezincane ngithi khona ukushuthe kwayo phansi ukuthi kuqhuma bese kufika umandulo bese sandulelisa ke lokho esizokutshala yikho ke lenyanga ke esikuyona ibizwa ukuthiwa umandulo ngoba inyanga yokwandulelisa singcwele ngesikhathi ngendlela eyisimanga ngoba buka mfowethu ukuthi
Kuthe ngokufika kuka Julius Caesar embusweni. Awe usuyiqeda ungamncishe embukeli mfowethu usuyiqeda uyabona mase sandula. Uzenzeke iqeda. Sesiya lapha kumfumfu manje. Okay. Bese masoku mandula angithi manje sibheke kubani? Sibheke kumfumfu ingoba sithenga lesikhathi sithola imbuso samahlanga ngoNtulikazi kwenza ilokhuzana kwabaleka uthuli kwase sekuqala kushuthe kokuncane phansi sase sandulelisa ngomandulo yebo saqhubeka siyatshala ke manje okusho ukuthi inyanga esithi makhona iphezulu komkhono inyanga lena yomandulo yebo kahle hle izwe liseyilo hayi njengoba selabo eglobal umuntu usungasazi noma usika noma buyathwasa noma buyaphela umfumfu ke ila sekufufusa khona lokho esikade sandulelisa ngakho sikuhlwanyela phansi yebo bese kuze kuzofika ubani ke ulwezi ke wona ila khona ke sekuqala kukhula lezi zinto esikade sitshalile bese ikhotha ziyavaleka ngithaqa bese kuthiwa sinozibandlela uzibandlela ngoba akasekho umuntu ohambayo uyayithola hayi ukhathezi manje uzibandlela ngoba abantu abaningi ngaleso sikhathi sikazibandlela babetholakala beshawa izinyoka ngisho inyanga zaqala lapho ukuhlanganisa izibiba ke lapho sithi mangabe inyoka ike yatholakala yashawa ithathwe ikhanda layo kuhlanganiswe nelinye inhlobo ngenhlobo zeinyoka bese igayo amakhandazo zonke bese kuhlanganiswa kuphuma isibiba seinyoka ngoba ngempela zazi bashaka kakhulu isikhathi esiningi inyoka ngoDisemba lo wokusiba isihle yebo kodwa umusubuka futhi ngesikhathi samanje ukuthi kuneyingozi emgwaqeni kusamele siyizibe indlela sihlale nemndeni yebo sokuthi kuyisiprofetho so babamkhulu leso ngoba babethi mabeqamba obabamkhulu bethu babengaqambi nje ngoba nakade bedakwe igudu kodwa babesuke belonda imlando yingakho masibuka ngisho indaba isanjwana isanjwana umuyibuka ishuthi umphefumulo wethu yonke ilapha ngoba okhokho bethu balwa belelizwe isho ukuthi imfula uthukela utho ngathi ubathi ilembe malifika lathi le ndawo isiwutho ngathi ngoba ibingenabantu hayi tho ngathi le wesilungu kuningi macingwane ke esicabanga ukuthi sizokwazi ukukwela kusha kwamabele sithathe nje siqabethe sibeka amabele bese sikhipha amakhavilishi namakhoba bese kusala inqothovu yebo eyophuzwa zizukulwane manje ke sibuyela ke kumandulo ke emntaka baba njoba ke esikhuluma nje sinceka kuqale nini mfowethu mawubuka la umlando ukuthi lenyanga ehlonishwe eAfrica eSouth Africa yonke jikelele wonke umuntu uyavunula ngalenyanga uyazazi ubani akugqame lokho akuvile lokho yithina singaba kwaZulu thina njoba phela ke iguqa kwelembe ikona okwenza ukuthi sibe la sikhona masikhuluma ngohlelo nyaka lokho abakubiza ngekhalenda ngesilungu thina inyanga yethu yokugcina uDisemba wethu kwakuyena umandulo ngoba khonto ebizwa ngeembology uma kuguqulwa uhlelo lwekhalenda kwafika uTiberius wazo-etha uJanus wa-etha noFebruary kwase kwakuyisithixo sabo uJanus then uJulius Caesar mayingena embusweni base befika ukuthi ayesifake kube noJulia ngoba masithi July sisakhonza isithixo singasazi esiuJulius Caesar wafa kudala ebulawa abantu bakubo thina kuNtulikazi kuthina umandulo ke ukuze azahlonishwe yingoba iyona nyango obekwanduleliswa ngayo uzubone ukuthi ubugebengu uDisemba uyinyanga ka12 kodwa empeleni uDecem from decimal numbers kushuthi inumber ezu10 it was a 10th number uDisemba akakwazi therefore ukuthi ayoba inyanga ka10 ubugebengu obabenziwa abezizwe thina sisahlele emvelweni sibuka imvelo siqamba inyanga sibuka usuku ukuthi nali isonto lisombuluko kushuthi kuzoba umsombuluko ke lona uyabona nalo lesibili usukuluza uyabona ukuze kuyofika umgqibelo uthathelwa kuphi ekutheni into imisiphethiwa yaqeda yagqitshwa suka segqitshwe isonto lonke bese liyasombuluka malilandela uyatsho into yethu isombuluka liyasombuluka kusasa usuku lokuqala enje kufanele masifundise ingane mzali uvuma unqekunqekunqala yeni ncamncam ziyathengwa khokhani hey senje uthi umandulo ke inyanga empeleni futhi okuthiwa kuyolokhuzwa unomdede kuyohlonishwa kubungazwa unomdede noma unomkhubulwane
kwakwenziwa kanjena ke khona into ekuthiwa ukuphukula omama macingwane uzokhumbula ukuthi mase kushaya lesisikhathi babehamba bangena umuzi nomuzi bafike baphukule sebeyazi omakhelane ukuthi osekuyisikhathi sensimu kaNomdede bese bekhipha imbewu umuzi nomuzi ukhipha imbewu bese omama abanye babhizi ngapha bahlanganisa ulokhuzana utshwala beze nezichumo zotshwala bese beyichela insimu kaNomkhubulwane bese bethatha amakhuba uNomkhubulwane kusetshenziswa ikhuba ukhutshulwe ngalo kusho ukuthi uNomkhubulwane empeleni sisuke siyohlonipha umoya wenkuthalo hayi bekuthiwa inkosazane nje kwenzelwa ukuthi abantu bakholelwe entweni esasiqu njengoba uNkulunkulu omkhulu umoya kodwa ukuze abantu bamhloniphe kube sengathi indoda ethize nje ezidlakadlakela enezingqumo eziphusile enezandla ezibusisayo isimkhanda wayisiqu njoba namanje nje thina masikhula sizokuthiwa uhulumeni thina besazi inkomo ngakithi ke siyazothi inkomo yasekuthana 10 lapha elima kuthiwa uhulumeni ke sibona ukuthi cha futhi khona indoda ethize zoqhamuka kuthiwa uhulumeni yilento yokuthi sikholelwe siqwini singabantu bayabona ngiyayithanda le emvelase bafowethu le thintwa umkhathini wangelapha ngoba nami engqondweni yami bengilele kuleli hlathi elimnyama thebhuqe lokuthi ngisayifuna le ukuthi loNomkhubulwana wayibaluleke ngani kwaZulu ngoba akaveli samkabayi akaveli sanandi akaveli entombini zencuce kodwa kuthiwa kunentonkosazana nje emnene ehlonishwayo okuthiwa noMkhubulwana mkhathini hayi uhlobele uzobekhasini so bese ke mabephiwa lembewu kwese beyoyilima la ngikathi beyilima lapha yana uzo sebethi yagodola inkawu shiya shiya yagodola shiya shiya kusho ukuthi baqonda ukuthini la angithi inkawu yazi ukuthi zithi mayibona nje insimbi zifike zenza umathanda kodwa insike noMkhubulwana ayisondelwa yilutho bathi yagodola uyabona manje bathakatha lensimbi ngomoya ukuthi wenkwale enkuthalo yokuthi amathonga abo bonke asukume azokolusa lensimu ngoba bazophahla manje bayaphahla manje bathi yagodola inkawu ukuthi manje inkawu ingafiki izokwenza bathanda lapha ngempela bayaphahla ukuthi ke umjuluko wabo awungawelezeni iyaqhaqhazela mayisondela lapha enjalo ukuthi ke la silahlekele khona thina izinto zethu khokhani madoda uyakhokhani madoda lo uhlube ekhasini la umvela sebu mkhathini usabeka la indaba yoNomkhubulwane nenkawu ukuthi iyagodola izazi ngangeni ngempela inkawu lapho ngoba ziyayivikelekile insimbi ngisho inkomo uma sekumele kuvunwe obani ababuya bezovuna lapho khona isaga esethi sindaweni bathi sindaweni na umvunisa buye nenqobe sindaweni asesiphinde sindaweni na umvunisa buye nenqobe sindaweni na kwakuthiwani na lento yayithi umuntu omnikazi wensimu ovunisayo ubuya nekuncane ngoba akayivuni yedwa insimu yingakho noma uhlabile kuthiwa inkomo mayisihlatshiwa ayinamnikazi yebo yakho mayisamile mayisindezele ngebandla uyibona lo bese kusuka uyibona noma sekuhlatshiwe lapha ubone kusuka umuntu ongena umndeni hey umfana ngithala lukhamba luye ngapha laluqoko luyathi manje ubona sekukhona bafowethu ubungcwele bethu nobuciko bethu ubona abantu uzinsizwa ikhala zithi ngeke sisalithola ke le nyama lena manga abantu benza nje uzinsizwa sithi nongebani kuyakhuluma nongebani kushaya umthi bathi nongebani kushaya umthi bathi nongebani kuyakhuluma nongebani kushaya umthi bathi nongebani kushaya akekho suke etsheli ivi ukuthi livume lithini ubona sekunobhaf noMozart laba Vimori cha wayeumbhali wengoba thina wakekho umuntu wakuthiwa yena yedobhala ingoma kwakuba isigameko noma isaga esehlile bese ethi uma eyibiza yabona lento yaduyisho ukuthi amadu besandlwana Zulu salwa nempi
ingoba kuthiwa umkhosana wathi impi isibhekene ngeziqu zamehlo bamshaya umkhosana kuthiwa wasukuma wagiya umkhosana nje ubona insizwa igiyazila le phansi kuthiwa wathi esejaha ukulwa amangise kanje wasibhula ihlanga uthi ayamshaya inhlamba ekhanda wabuya bambongela abantu becabanga ukuthi uyatayela kanti umuntu usehambile emhlabeni ngakusasa ngomhla ka23 kuthiwa zathi ingakho kuthiwa uyadela wena usulapho ngoba phela manje ngendlela ushuthi kwala nokusina kweinsizwa maye ngabe igadla endlini ngisho ukuthi uyigago kanjani maye ingawile ayisuke ngaphelele impela nasesibhakeleni mawungawile ubona Ali Mohammed wayeshetha akumela umuntu impela sengisho ukuthi ke uma sibheka kuleyo nto akekho umuntu okuthi ubhala ingoma yakhe yayibhalwa umphakathi intaba ingisho ukuthi uganiwe uma kuthiwa kuyocacelwa kwakukhonje kwakwazi ukuthi nakho la kucacelwa khona noma usuqonywe intombi kwakwazi ukuthi le ntombi le ithanda ihlonipha kwabani imisino bunganyana nabanye abafana kwakukhaleka yazi siyasibuka imfundo yanamhlanje ethi umuntu wesifazane kumele abe nabangani babantu besilisa kungani uma ngabe wena ungena lapho e-dining room kunomkamfweni kuthiwa umkamfweni noma jika wena ungasondeli kuyena uniyazilana inhlakanipho babazi ukuthi masilokhu sibhekene kanje kukhona okuzovuka umuntu wesifazane wesilisa lo ahlangana amehlo yingakho intombazane mayisiyenzela umhlonyane kade yenzelwa imbeleko bese yenzela umhlonyane kwakwenzakalani ke mfweni lapho kwakwenzakalani kwakubheka ukuthi lo muntu useyenza ukwini zakhe into angayazi usezwa isilumo bese kuba khona umama ozothi ungethuki kuyenzeka lokho kodwa ungasawudlala macashelana ngoba wena usumhle manje usuyabiza macashelana wakho awusadlali nabafana senjalo ukuthi imfundo yesentshona mayifika kuthina ithi ingane kumele ikhululeke idlale nomfana uyingozi umuntu wesilisa kumuntu wesifazane nowesifazane futhi uyingozi kumuntu wesilisa uma ngabe bezokuba nobudlelwano obungacaci ukuthi buya kuphi phela ingakho kwavela nenhlambe eningi nje kudala nezinye izibongo zezaleka kanjalo ngoba nabo laba abadala abavelanga bahlakanipha nje ubuchaza nje babehlakanipha nabo befunde emaphutheni kunjalo emaphutheni akhona nezibongo ezinye izalana nezinye nemikhuba eyigileka ngaloso sikhathi yabona selapho kumhlonyana kunaleli ikhambi elidumile njengamanje kuthiwa liyalekelela la elokhujaneni endabeni ye-conversion into eyenzakalayo lapha kade ngibatshena nje ukuthi mina leli khambi lidala umhlonyana lona lalisetshenziswa kakhulu intombi mangabe isibuye zibukweni ithi isithombile ngoyisihlolo ubudala umhlonyane ngoba linamakha ibhiqe lona ngamakha iqeda leli iphunga lele engena kulo sikutshena izalukazi namakhehla sethiwe abayigade linganisa ingozi nesidina sobungane futhi umhlonyana nango lo umhlonyana mdala ikhambi nje lidala nje kakhulu abanye nje abathombayo okuthiwa gquma umhlonyana uvukela i-COVID-19 sebethola automatically sebethola ukusizakala nenhlanzeko benganakile uqinisile lapho amacingwane mangenanela ingane vele mayenzela umhlonyane kudala yayifakwa endlini futhi kwangewona umcimbi ofana nomemulo lo kwangayiwe sicawini into ukuthi miphuma la ingane enijikela ngapha ingane zithi mama kwantela sa beshaya ingcekeza ngoba intombi zishaya ingcekeza omama bashaya isigege nezalukwazi bese kuthi namakhehla benesigege sawo insizwa bese kuthiwa ziyasina zigiye iqephuza ngoba uyibona uyibuza ukuthi yini lento yenza ukuthi ikhehla maliqali kubo uziphimbo ngathi laqhaqhazela kanti aba nangu njaba ilokhuzana kusuka esakhumbula lo baba insizwa manje amandla awasavumi lizeqhaqhazela usanephika ingakho ungikhumbuza le makhaya insizwa uthola ukuthi thina sikhule nje sekuba basemdala mhlambe walimala nje lathezeni usehlala enqoleni bese qhutshwa ebeke esibayeni mayithathe simthathe noma ngesiphuku ke simtatamise ngoba kuthiwa sekuyothethwa abadala sekuyobonga bese amakhehla eselapha amaziyo lapha amakhehla bese msho bese ubona kudilika unyembezi ngenhliziyo eyagiya besuka lapho maye beqhubeka bemenanela akhula nabo bese umuzo sebhongise konke ukuthi ngesingayena usiyagiya yena isimo esingasabuthi ziningi izinto mfethu ezisilahlekele ngokufika kwamakholwa esifundisa ubukholwa bawo njengale mubha ubhesa siyifakiswa
emide bese uyafika Jesu Kristu ngabona awuphethe sihlangu awuphethe lutho kanti ubaba induku ayifani kufuka kuba khona induku inzaca noma isikhwili sokulwa kube khona umshiza ubaba nje ahamba nawo kube khona udondolo uyabona ingakho kuthiwa isikhwili phambana nobhoko ngoba kuyahambisana kuhleli ndawonye bese kuthi inzaca ukuthi ubaba mayebona inyoka mayiphuma lapha ayigwibikishe nje ingane mayikhala zingakwazi ukudlula nje wawungayibulala inyoka iyahlonishwa inyoka kwaZulu uyigwibike noma uhlele ekhaya uhlala ngasemnyango bese ke bethi abefeminism hayi kuyiphuthu ukuthi indoda kuthiwe inhloko okuyiphuthu ukuthi amadoda adla inhloko amakuhlatshiwe ngoba amadoda ayikhethela inyama ayifunayo akhohlwa zinkomba noma ama symbols ukuthi ubaba njengoba umvikeli wekhaya vele uyena ola phambili uyena oweshelayo acela ipartnership nomuntu ukuthi azobambisana naye egcekeni azokwakha umuzi bese uma kudliwa ilokhuzana inyama esibayeni kuqukula inhloko ubonana ngendlela ehlahlelwa ngayo ukuthi lento idinga amandla amadoda bisi yahanjiswa iyodliwa njengophawu lokuthi laba bayizi inhloko emakhaya abo siyabahlonipha njengoba belana ukuphefumula kwekhaya kuumama wegceka ikhaya liphefumula umamenge kingakho nangelesikhathi kuthiwa kuyocelwa mayocela umuntu esifazane emacingwa lokho kuthiwa kuyocela uphehle cwathe noma kuyophehlwa uzwathi kuyocela intombi emhlophe hayi ngokwe complexion yayo kodwa intombi emhlophe eyigcinile nanokuthi imifike ekhaya sekuzokhanya ikhaya noma malikhanya ngesikhathi esifanayo kodwa elinempohle alikhanyi ngesikhathi esifanayo kuyakubonakala ngo10 uzokuthi hawu sibuyile impohle nakusekakhaya uyathi icishe isibani ngehlibhasi la sibulukane siyabona abantu ingakho insizwa mazigidala zasezithi wena mathemba ntombi emhlophe emhlophe sengiso sebenzela yona ngoba wayeazi ukuthi ushele umuntu ozoletha ukukhanya phakathi kwecebo imbe senjalo ukuthi uthi ukhanya ngisho emntwini bakhe mazi imhlola izalukazi zibonile ilambu semhlophe bese hayi uzabona nje umgede nje olala eimbila cha bese ke uma ngabe ke omama bedla inyama yesifuba njengophawu lokuthi inkomo kayinethi njengophawu lokuthi ukuphefumula kwegceke kuumama egcekeni intombi bese zidlani ibele ngoba uphawu luthi kusamele abantu bancela ulwazi baze babe omama ngesikhathi esithile emakhaya bese kuzoba insizwa zidlani iphaphu bese kuthathwa ucija kwenhliziyo bese kuyachonywa kuthiwa ubhedu kuyaqeqeshwa kwamanje umuntu wesilisa ke lapho ukuthi wena njengoba umfana kumele ukukhulu ube umuntu wesilisa bese uthola umuntu ozokuthatha kuwelisa izibu kuyoba indoda after udlule waba yibhungu waba yibhobhodleyana waba yibhoxongwana ukuthi hayi xa kusuka lapha lokuyabheda ushawa zinqwele le uyabona kuthiwa ngomfana onodla kini kusenguyinja bese uyacasuka nawe uvikele ikhaya lakini wawutrainwa ingqondo yakho ukuthi yazi ukuthi wena umvikeli wekhaya umfanele lokushini wazi ukuphatha umese wazi ukuhamba ngegolf afaka amasonda angaka sekuthuse insizwa upheleleke ngokuthi uhamba nje ngeGTI ushela intombi abafana abancane abakhula ababuka leyo nto ukuthi nami ngifuna ukuba lapha ngiphatha abantwana uyabo labo baba abadala bathengela ingane otshwala endaweni zokucima ukoma sekusho ukuthi kufanele sikwazi ukukhuluma iqiniso kuningi mfethu konakela uyubone labantu abahamba befake igedi besifazane eziveza amakhwapha ezinqe ubusuthi uyakhuza ukuthi hayibo engathi awusahloniphekile manje bese ethi nemkhosi nomhlanga niyayigqoka ndizazi cha zigqoka zintombi yebo hayi amantombazana intombi namantombazana into ehlukene akwefani futhi ziyadinga into sicubungule noma umemulo futhi akwemulo wonke umuntu egcekeni yebo kwake kuthatha umafungwase yini umafungwase intombazane endala kunawo wonke amantombazane egcekeni noma isithi intombazane yokuqala ake sithi ilama abafana ezalwa inkosana futhi imini yokuqala nje emndenini hayi endlini kwenu emndenini yinye inkosana emndenini yinye inkosazana futhi emndenini bese hayi wena nje uzala izibulo mawungemdala kini ungemdala emndenini wakini uyozala izibulo hayi inkosana nazo ubele uyibambe ngakho macingwane bese ke kuthathwa lo mafungwase
asiwe endlini yangenhle bese kuthathwa izingane ezamantombazane bese kuthiwa sicelela zonke izingane zale ligceke ibusiso ukukhanya nemendo empilweni ngomafungwase bese yahlala kumafungwase agoye endlini yangenhla uma ukuthi bese nesoka lelo soka lilola ngilone liyohanjisela umkhonto ekugcineni sezushaya isigcawini ngelanga lokuphuma komgonqo umgonqo kusho ini i-meditation process yokuhlala ugonqe ungaphumi endlini ukugoya kufana nokugonqa ukugoya ukuhlala ngendlela ethile yokuhlonipha kunabantu basemzini ingakho bethi indolola neyabulala umakoti egoyiyo babefike bemhluphe uyabona hayi so lezi zinto idinga ukuthi zicaciswe kahle asisidingi isingisi kuya yonke lento asidingi umlungu asidingi intshona ingane mayikhuliseke kahle ingane yakhe yami kudala mfowethu sithinta ihloko ezahlukene nje ngoba inyanga isaqala ithina kudala mfowethu kwakuthi umaxheko noma kufika kuyiphandla makuthiwa ingane yakhe ivakashela kwaKhoza njengoba ungumfowethu ukuthi ungakwamthula kusho ukuthi iyabuyisa isifakile ngoba isiphandla hayi wakusiza lapho wakusiza lapho kunjalo nje yebo isiphandla ukuthi usiyamthakatha ngeke maskadi futhi isiphandla akunayo inhlanhla esiza naso yibhangele lisuke lenzi ulitholile ekhaya ukuthi kade kumnando luwuphawu into engami yahamba yokhongela umfowenu lapho ubuso lengisinyongo la uyasemzini yabantu ayikangaka emzini yabantu manje abantu mase befaka iphandla ubona indoda isinkonkomalo engathi ikhona into enkulu akukho lutho inkomo futhi kufanele sicacise nembuzo ukuthi asikho isibusizo kulandela sona kodwa thina ngoba singonkulunkulu thina sithi masihlangene endlini kwenziwa icece lasekhaya kuze nomakhelwane kudliwe kuthi kusadliwa mfowethu bese ukubonisa kwathi dondolo selikhaya bese sibobise abantu balekhaya badinga endlini yangenhla ningaphazamisa abantu bebuza uthi makufika endlini yangenhla sekubekwe ugqoko lapha ubaba usehlele esigqikini uzosikelwa uyivenge yebo kuzobongwa umsebenzi ubonisa likwazi sithule sibuka izingane sithi wesebo waba ungonyama ke lo wembonakala umacingo nezihlale thina esambona sibona bafuna ukuqala ingxoxo manje sebefuna ukuqala umlando sebe ithi lento macingwane umsebenzi empeleni awakhelwa ngenhlanhla nje kodwa wakhela ukulonda umlando womndeni ngoba kuye kusuke ngisho umuntu osemphalala ngoba kuthiwa kunomsebenzi mase sekuxoxa uze bese kuthiwa abantu abamilwane besimenzela ke umacingwane ukuthi nokuthi like nina uze salikwazi sisiqala sithi makhaba nyofa njenge sithole kwehla inyembezi sebecabanga ukuthi mina ngangihamba kulowo siyadlala manje iTV ngangashela intombi insizwa yakwabani mina ibidonsa isinefu ishaya ibuye ithatha lokuhamba esaqhoshela nathi isonga lakhe lapha laba inkungu la sabona sewusesethi hey ungaboni nje mina ngaye kubani ngagana ubani athathe uthi khona nokuhamba lapha utshwala ke kuthina ke akuyona into ozoyiphuza uzuyende lento ubona beshaya intonda bebhekene lapha bedakwa beze behambe bebhodla bekhipha amantshanga behlanza endleleni kwakuyingxenye yokudla utshwala futhi kuze ukuhamba empeleni kuze uqoko kuyadliwa ingakho abahleli bemcimbi labo arts and culture namanye ama departments uthola ukuthi uyabizwa sekuthiwa hayi mase kudliwa ke sukuma ucule uma uzocula umculo wesintu awukwazi ucula abantu bedla ngoba kuyadliwa kuqala kuthi uma ngabe sekuthatha ukuhamba ke sekuphuzwa ke bese kuyaqalwa ke ingoma ke bese yobona sebemnanda abantu sekuyanandiswa awukwazi ukunandisa abantu belambile noma bedwe baphazamisa la bengibheke khona ke uyuthola ukuthi sekusikuyivenga endlini yangenhla ubone isalukwazi sekubizwa ihubo kusine uma kuphunywa ngaphandle uzwa abantu sebethatha ingqoka abanye bethi macingwane sibusile lazo ke ibusise isalecekeni sekubonga thina sihamba siyahlaba sikhinyana nembuzi imbuzi lapha yaqhwisha imbuzi ngapha uthi hawu uyazi yahlangana ibusiso zakho kanti enye into mfowethu khona okunye ongadingi ngisho ilokhuzana ngisho imbuzi ongadingi ngisho isangoma okudinga indishi umanazi nithi ukhokho wakho waxabana mhlambe nomzali wami siwuzalo kuthiwa leyo nto kufika kube khona umlando yilokho okulandwa emuva kuzodinga adwa kubekwe la kuyipresence bese kuthi umlando yivundululo uma ukuthi ukhokho wakho ayixabene nowami kufanele kuhlalwe phansi bese kuthiwa uyakhumbula ukuthi umacingwane wasixabana mhlambe noNtshingwa empini
lokho kuthanda ukuba izihibe phakathi kwethu bese sithatha mhlambe imali emhlophe sithathe umlotha kubekwe ilokhuzana indishi la sigeze sobabili uma sikwenza lokho inhliziyo zethu singalunganga khona into embe ezokwenzakala kufanele siyikhulula inhliziyo senje ukuthi impumelelo yethu yothola ukuthi ihlele ekukhululeni inhliziyo nje kuphela yebo egcekeni ngoba kukhulunywa ngendaba yenhlambuluko nokusengelana kwelala ezinye izinto zangena la isikholwa ke ngokukhuluma ngendaba zenhlambuluko kwakusengelwana ilala kukhulunywa nomlotha ngisizulu ke SGS sasajiya ibaluleke kakhulu umkhatheni indlela oyicabayo la endabeni njoba silapha nje kulonyaka sibuka umlando mubi kakhulu sengaze ubone ekusukela emandulo la umkhosi womhlanga isilo sikhulume nje kumabona kude kuphela nentombi ezingaphansi kusho ka30 ebeyihambisa umhlanga sikhuza ke udlame olubhekiswe kwabesifazane naseyinganeni izinto ongazo isibone kwaZulu. Yazi enye into ebengithi ngifuna ukuyithinta Nkosi yami leyo bungoma ukuthi kufike kukhona isangoma kube soba khona isanusi uma kuyoshaya umhlahlo kuyiwa esangomeni isangoma sikwazi ukuthi senze umlingo kufanele sishi into dala kwakuthi mase kushaya umhlahlo kuhlelwe endlini kanje sithi masikhuluma isangoma ubone ikhehla lithi baba sicela usiphe umzuzu siphume ngaphandle bese abantu abami lento eshiwe lo baba uqinisile iyenzeka kumele ixhumane nomlando womndeni awukwazi ukuhlala nomuntu avela athi ngibona imoto iphenduka iginqika kungana abazali bami beze bekhethe wena wedwa nje ukuthi bangazi ukuthi kunengozi ekhona uyayithola bese kuba khona isanusi sifana nenja le inja lena ekwazi ihogela mkhongo yebo sikwazi ukuthi kuthiwe kunenkinga kunomuntu olahlekela simazi washonaphi kuhanje athi ngicela sambe semhosheni othile nangu simkhiphe uyabona manje labantu abaculi laba bangaka abethwasa abaningi basiza abantu ngophela nayo icorona ifikile akekho oke waveza uphawu wathi kukhona into ezayo akekho bonke bayidlela imbumba nje uyabona bese kuba isangoma esihamba se-TV sithi ngicela ukuthi ningifonele mina noma siye emsakazweni sithi mina ngugobela ngenza ukuthi nokuthi angathi wena idalo zakhe izokutshela ukuthi kumele uyothwasa kuphi uzufika uyowela khona ungaphethe ezayiphatha umphako senje ukuthi kuningi kufana nakhona ebukholweni ebukholweni kunomehluko phakathi kokubhula noprofeta abantu bafike bazobhula lapha baphatha ama-iPad beqamba amanga bathi sibona ukuthi nokuthi ukubhula leyo nto ukuprofeta ukuthi mfowethu umoya kaNkuluNkulu ungitshela ukuthi ngempilo yakho njengoba ubhekene mhlambe nezivunguvungu akutshela ngokuhambelana nemibhalo ukuthi yazi uNkuluNkulu akubhekise khona nakho funda incwadi ethile